الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. جل رب العالمين عز وجل القرآن في روز بيجت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب العالمين عز وجل بيجت أسشم الله تناظرهم أسشم نازو نعمتك ونشوانا ناصتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى أو ملتا فمستحق في هندي بك خد تعالى قول وانا بقلتنا خوشين نازو نعمتك ونشوانا بسطنا. حرص رب العالمين آيات الكتاب بجد وأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب العالمين بجد خوشية كمن لا تشوانا ناصتنا إمنا هي ونشوانا ناصتنا حتى أو مستحق هندي بكن وأشوانا بسطنا. بل يقولتني جالي بسرمانا وهندك أسباب الرئيسي يدكو أمن وآسائشا ملتا تيكتشم دائم هشنالي بانكارابن. قالت المسلمانان يدخل باكي ودخل بادا نايم بوتني بل عندك قلتن بوا يد رئيسي وملت ببدا فوزا وأمن وآسائش تدان أمن. إيه كمين تش مسلمانان كو بيدابين شركة اتناف ملتا كدا دي بسبب هم يخد تعالى إيمنا هيش مانا بسطينا. شرك جد هزرناك من أول إنسانك فابوسانا ما بجامينك هزار نوع الشركة هنا قلي بسلمانا شرك أول تدعاش غير خد تعالى بكي تخبابي بالقبراء تدعاش شيخ ومشايخ بكي تش إنسان صالح دعا بكي تنساخ ببسر قبراء ديك مبشتيا ديك إنسان الكذاب المفتري مبي تبيجي ورا كوش ديكا من عيالنا كاسحتي داخل تعالى عيالك بدتي هذا هم وسائل الشركنا تنبشتيا بيسي برسيني عيالي خواه نبشتيني چل تاكد یا انت پاتے کسی بیخی دستی کنه خواه تبیجی دی کنه می پاراستنه گلی بسرمانا سرگی کی کشی پاتے کس کن چه فایده پاتے کسی داها هذا هم وسائل کو انسانی اف شرکاهد ملتی بداخل دابی خود تعالى دلوانا قلتينه وخود تعالى بيشان يوم القرآن في نزل بيشت سورة أنعام دم رب العالمين بيشت فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون كيش فريقا بصرمانا كيش دستقا بصرمانا بحقا أس إمنا هي بدموانا خود تعالى بيشت ما كيف حقا أس أمن وصارش بهذا من نافون دا خود تعالى الذين آمنوا أو إنسان الإيمان خود تعالى إيمانك درست يومكم نص خواب عبادت خود تعالى دا فاشي وصف الديوان قل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأوجسس وإيمان نادي وشرك داخل ناقي عبادت واندا نبيا أولئك لهم الأمن هذا منادي وأمن وآسائش بوبانانا أجل تشوان كساني تحصل كي ملتي تا أمن وآسائش نام دابد أبان وسائل الشركش نافراكا دعاش غير خود تعالى لك هواري كسي لك غير خودش كزينة بخصا أستا صاحره خدا نفتح لك وبازبندا لك بصرمان أبدا بالسبب هندي خود تعالى أبي أمن وآسائشش نافراكا شكو مصدرين قلنا الشرك الإنسان بكر خود تعالى بجد إن الشرك لظلم عظيم مصدرين ظلم أول إنسان شركه وخود تعالى شكر شوانا مصدرين ظلمه أفرك رب العالمين تشيكري تخلقياتري يا رسمي تردد تبشي دعاش غيري بكي تبشي غيري بطرسي تبشي سر قبضاء وتقصد قبضاء بكي أبا هنده بسبب هنده أمن واسايشتك بشد يعني بصرمان أبا وكرنا خفيشان دانا كرنا مظاهراتا أبا كهندك إنسان عادية ريكك على أساس ما في خب دستغى بينك نبخلي قلي بصرمانا مظاهرات كانت غربية نهي إسلامية أف مظاهرات تنكرني أف اعتصامات وخوفيشان دانا والله يا الدين خد تعالى دانين أبا شاف لكنا كفرية بومتي أف مظاهرات كانت البن سبب فوزلنا ملتي ومظاهرات سرد كيشن خوي رجلني سرد كيشن خرابيني مظاهرات شم سوريا كتر بصرمان بخاطر درسك سوريا ناوكري أول مظاهرة بسبب هنده بل سربري نهلا 150,000 إنسان خاطي كشتني حدا بيضاوي كي دي عمر دي چب دي زي دي بوچيا برن بريا بلا برن جي خبر ما دي بوچي بتعبير خادي أو إنسان المظاهرات كن أو إنسان بس بين ملتي فخراب بكن إنسان أي أبنك أبو حزب أخوة يا أبو شخصك يا أبو برجمندي أخوة
ده ابرو که عالمه که دیپا و سر شارعا ریکا عالمی دیگرد دیوال عالمی که عالم نشد دکانا خواه کرد انسانه که نساخ نشد بچد خسته اما چندی دین خودت عالمه چندی خودت عالم بودن ریک العالمی بگرد و جا کار ساتا همه مصدر و هندک جارا ملا خمه ملاتیل سری یک پیشوا بچی کا و یه برات دین سیاره یا برات دین شرطا والله عجب و شورایت و بکی تو ملا به خمه دل سریتا تو خدان علم بچی کا بدی خواه سرا چکو راتب هی مکی تأخیر بیا یا هندک قنوات فساد و بنام دینیشت آخبن و ده بجا صدا ایمان گرتنه فلان طلبه ناشد طولت خواندنه با سبب چکو آبونه کنه تأخیر بینه بزانه اول انسان اگر دشمن ملتی خواه اویشت بید اوی ملتی خراب بده کل مظاهرات ده چه پیغرید سرا راتبی هی مکی به در العالمی گیره بله بجا چند کرد عالمی که ده کشتنه بزانه انسان سرا راتبی هولد کد صبحی دجال بید دجال چکو خلها دجال مال دنیای بزانه انسان اکثر بکردیم دجالی چکو اوه حجیکر مال دنیای و جا پشتی اینجا دیکوری عالم صاحب مظاهرات کشتنه چما دیولای سر تلفزون شهید تجده شباط دیو چما حرکت چه دشمنی خودت عالم صاحب هلد بجه و شهیده والله کلی مسلمانه چه جهاد چه شهادت مظاهرات آزانینه کل کتب چه برامت پولیسه که وی امن واسای شدت پارزد تو بلا در نمی تو بیر کشتنه تو شهیده چه دیوار که نابینه خوده رو بگه توی و حزبا خوش رو بگه فوزکی بگیره و خرابی بگیره تو بیه آن شهید بهار عربی والله العربات که زبستان چه سری عربانی مظاهراتا سوریا مصر لبنان بحرین عراق برد سر برینه ایران اف کاری تنه بسلمان هشیار به اوان کارا نکرد چکو خروش کرنا سر ولی امن مسلمانا مظاهرات ایش اصول و معتقدات مذهب خوارجان مذهب داعشا و ایش اصولتوان او خروج سر ولی امن مسلمانا بکن سرا پرکالک دنیای سرا راتبکی که حتی ایبای فوزه و حوسه البان محلال گیری نقطه اینجا هلگری مسلمانا گلک تنه ایک دی اوان کو نشكر كلنا نعمة خود تعالى تشكر نعمة خود تعالى نجي خود تعالى دشتستينه خود تعالى كما القرآن ده بحث من لدك الكل جلت نعمة خود تعالى جلوانا كلبين ايمن كلبين بلي اولا خشبير كلب وشبيرا خبركم خود تعالى جلوانا كلبين رب العالمين بيت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خود تعالى بحث ملتك يكتب سرهات يوانا مينت بجد خود تعالى بحث ملتك يكتب وأو ملت شعبي كانت آمنة مطمئنة ايمن بي يد مرتاح بين يأتيها رزقها ورزق وانا خود تعالى بدوانا شهبي عالمه بل وانا شكر فكفرت بأنعم الله كفرين نعمة خود تعالى كرم شكرا وانا نكر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خود تعالى لباس ترسيب وبرسيب سروانا دائنا سبب اوان افكاري هميكر وشكرا خود تعالى نكر قوم صالحين اجبر المناهية الاتيارة خاني شركنا خود تعالى بحث وانا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين اتشون الاتيارة خاني شركنا هندت آسير داكس نشد امن و آسایش آن تک نداره بله حتی سحال تکسر بیشاری بنده کسک الدلتنه آخبه بله انسان خراب حالتنه و بهمی ریکا یه بجاب ریکا اعلانه ده فساد ده مجتمعی دا پیدا کرد و ده هندک تشتا غلاق کرد و به اخلاقی به روشتیش ناف مجتمعی دا غلاق بن بجا خود تعالی بکر دشمن مجتمعی بلا خود تعالی بی کاری نکرد خود تعالی اشتا عاجز ببن امرو که بله خود چند بی روشتیات این الله ملتی مدا و اوشک افهم در قنوات تنه دبلاش کرنا افلام کوری و افلام ترکی و افلام ایرانی و کانه حجته که اگر روشتک باشین الله ملتی دا از سین دبخم گلی بسرمانا ابوی خدای رحامت دزدا و ملتی میکرد اشبان حسر ملت خدا روشت و خدا اخلاق دره تو چه انسان که شیعه باوری خود تعالی نه یه احتفالات
شهيدين عملي بن الخطاب ديرت قلت هما سنة تلتين دقيقة بسلمان آقا تده چرا رشتی اخلاقی مخالف انسانی گیره ده این ترجمه که تو دایم سر تلفزونه که اگر روشتی باشی تیدا کن بیا انسان روشتا به روشترین انسان اول سر با صحابه بکن به روشترین انسان اول زنا بکن نابی دینی زنا دینی یا که بودیا کوریا انسان خواب انسانی چنینه دوشت عالمه که علی سر دعوه دینی شد کرد دوشت عالمه اخلاق تیدا چه اخلاق دانه انسان بو سلامی خواب چنینه چه اخلاق دانه انسان بو انسانی خواب چنینه کن بیا به روشتر کن بیا به اخلاقه والله اخلاق و قیم اول دی ملتی هن تبو چی روشتی دی ملتی نیشه عالمی ناده ده ملیارات پارا صرف کرد حتی فیلمتی کوری یا کوشنکت ریس یا به اخلاقی دین دانی سر تلفزونه و اول روشتر دی نیشه ملتی ده والله ایتا دشمن ملتیه یا دیشت فیلم ترکی اول کو به اخلاقی و لباسه که پیس البروانا ده این بو ملتی دین سر هم دعاش خود تعالی کن خود تعالی ما هم اصلاح بکن خود تعالی ملت ما و امناهی نام دازیده بکن او انسان خواهیم و آیت ببید اجدی ملتی خیانت المکت الهی یا ربی طب قوت آفال گریب بکی و انسان های خواهینا دیچت لباسی کردیش برپا کن لباسه که یه خود زاند بوش امریکیانش اسرائیل هاکی و دیچت دشمناتی آفی ملتی کن بید ام همین اشترالی من انسان آبن الهی یا ربی هم دعاش تکن تشیفای با همین اساقی بسرمان افریقی الهی یا ربی هم دعاش تکن ما پیغمبرت علیه الصلاة والسلام الدنیا نبی الهی یا ربی تو دیتنا ما محروم نگی القیامت الهی یا ربی هم دعاش تکن هر کسی که داخلی ابی مزگفته دیگه الهی بری او در بکم یا ربی در سبی واجب که بد او داخلی بحشته ببد الهی یا ربی تما داخلی بحشته بکه یا ربی تب عمل مرگل منک الهی یا ربی یا ربی تشیفای با همین اساقی بسرمان افریقی الهی یا ربی هر کسی این قابل ساخت ومحتاج الهي يا رب الهواراي بكي يا رب يم دعاشتن السر دايم دوري بصرمانا تسهل بكي اوان بيتشي بك او دايمت وعدا بكي الهي يا ربي يا ربي تملتنا بقارزه الهي يا ربي تنصرته وقوته فيش مدينة بدي الهي يا ربي يا ربي بالثبات بديوانا البرامبر في دشمني الهي يا ربي يا ربي تكار بدرت وبيش بصرمانا اصلاح بكي دوال وانا بكي او خزمتا ملتي خوا بكن دستي خوا بسالي ملتي خوا دافنن دوال ملتي شبكي الهي يا ربي باشیر گلوانا بکن الهی یا ربی جنجارک دیگه دعاش لکن الهی یا ربی تو ابی آگیره بگا بلسر بسرمانت بطمینی الهی یا ربی یا ربی تو پشمدیه ما بپارزی الهی یا ربی تو ولوانا بکی الهی یا ربی او ثبات بکن و برانبر ابی دشمنی بسکن الهی یا ربی او کسی خوینا خوش رشتی الهی یا ربی توی قلب پیغمبری داخلی بحشتا خوابك إلهي يا ربي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت